Stadio Monumental kusenjengokuba Khamezi selezibuyile emzuzini emibili emlaleli sebele kune kumba yenkundla esiqhemeni seFlamingo kanti-ke kusenjengokuba ngaphakathi etatawini lize ngapha lize engale Flamingo itholela isiqhema sePalmeiras ngaphansi kweCopa Libertadores final esiqhemeni sayo iFlamingo asolo balinga ukuthola ikondelo la kuba nawe-ke nje bayayithatha iphona bayilumathisa iphezu koChochina kodwa sayisapho uChochina athatha iphona kanti ebuchabile besina nangudiya ibeka phezu koSandro yakhuphuka edlulisela phezu kolino ufuna uphinte ikhandela nankuviyeka yangena isiqhema sePalmeiras abathi aviyeka vele-ke adlale kuhle ayibuye ehlobye phase yahlonywa-ke kanje sephezulu kwendoda phaka usephethe uya utshela ubujamo bezithandathu obuhleka ngangano phaka ayithathe ibhola bayihloma Chochina iyaphakama kwanjese afuna umsakiyokane akhange bamthole ehlangothini elesidle ebujameni bekhomba yokukhula ngenhloko lena nguphaka ayitholelise bisela kusomapala fikile phezu koRosu uqala bonisa isaphe ekhuluma kwenje khulula ihlangothi eletha phezu koVarela uyangena usebujameni bekhomba uthatha amadoda utshinga phambili ke sibone Varela alingisa kuyikhupha useyiphethe kuya yakotshwa ingena ngekhumbeni kondelo khula ngehloko yakhandela ngovika ngemva Peruano Flau kumnalele phezu kwekona ngena uRoque Gebela ke sibone esithabeni sayo iPalmeiras ke sibone basebujameni bethoba bayangena khandelwa ngemva yokufikela phezu kwekona ngetata ngolomso Pereira ebeka phezu koFlaco uyangena iPalmeiras yachapa iphula nasipole chayisa phezu komsa Sandro ngemva Paulino akhwathile Paulino usala phansi lize ngale asofengana yokuchitela lapha cheche bona obuchapho benzekile kobungangane alino sebe phasi uthindekile thindana noRocky mlalelo bekafuna ipolo yakhe ngekane athulino angeze ngavuma aliyo namathwayo yokutoseka naye hlezi phansi noliyo chayela bujamo besihlanu obuhleka ngangane lo msawuliyo umkokazela kuya nokubuya akaphakathi etatawini eselesikhambe kemizuzu emihlanu nje kuphela kuseselize ngapha lize engane Abel Ferreira umbanduli wesiqhemesi mlaleli solo uyayaluka njengomuntu ophuzile leya yamathumba akesibone aphinto ayilumathisa yathela kwaJesu uyangena nangophinto uthatha amadoda ngekubele kondela bamkhandela lula akesibone yobuya ibeka phasi amakatanga sithandathu kaMiguel tatana ngamandla bathinta takibo brada into zezebona mzila udezabakhuza bezibereke lapha into takibo brada ubovu mlaleli ePirelli City Estadio Monumental Flamingo iphume njengomuntu othi klabe sisibethele kwaba nabo ubuchapha esiqhemeni seFlamingo khandela ngemva akuyatosa mlaleli uGeorge waphakama uMakekera uGustavo ubuchapha obumbi kangangane alomsathu ukhupha ibhola akhanga inombolo kuhle yanele athi bona ngibulale wavela lo msonge emva sekachuchuluza phansi wafika khonokho wayikhuphela ngaphandle apheze kwanalanga kadliwa la iyobekwa phansi phakamise ikumba-ke yenkundla ehlangothini ngelesindla boyisika mlaleli asamlo uyikhuphako ngekumbeni yakondelo ifune inhloko ikhule iphakeme phezulu kule mphaphamtshini ikhule ngehloko iyatholelisa nanguphakaphaka ayilethe ebujameni besithandathu fikela phezu kotanile beka phezu kophaka useyiphethe uyayiqhisa akhe sibone yokufikela phezu kwesithabanasa iyachapha ipholo kaliyo qalile bona bazayisaphi nanguChochino nanguliyo mlaleli kuseselize ngapha lize ngale
asopande skamene sayo ipamiras kwangawya tosega domsom yobuya ge podabo itata bebe chambede bespede kupa de pamiras ango flaka osada pasi bate flaka yopaga meglade pode rakwaga Felipe Luiz na ya sana tome ugaluga ganjese skundin sesbidese Aitata bai kisa ya tole sa flako ifile ngeva ikade no farida nanguroko yangena nanguroke osala pasutino sofengano teroke abagwenzilito yopa amelio agakambi kuhle uyahluza uliyo apa imiraz mlalele bafuna lekani kodera bangena njengabanda bathi angeze senze kubelule sikhemene sayo iFlamingo nanyana iphethe ipolo nje khulu kamambala arosi khona kayiphakamisa kale mpapha mchile iyafika ibekwa phasa kesi bana bayikesa phezulu khona churchina ikhona ngehloko yokwena phezulu kondotanas nango kyokane ayibeka phezulu lina ulinga kuyikoba ngekubele kodela uyayikoba khona ngehloko yakhandela ngemva fika ibuya nabo khotho akesi bana fukusa faka ihloko ndaya ibeka phezulu komsa ibuya nesithemba sayo iFlamingo kuchurchina nango churchina awuphathele bonchuze nango churchina lesawa mejike athekupa ichapile mlalelo sana pasi nomsa yakupuga istaba sefla sayo iPalmeiras kunendo tedele pasi la ekupano yakine peto ya betesu mzugara ya pepuga ile tangeva aichingsa ehlango tenda stele pamisa ngumsa kuna ngehlango mlalele kyokane nangufarela chata matota fenegele sibile bamchufa isindebele beyiphumela ngaphandle ya abathi akuyokuhlonya ibhono phansi akange bamhlale kuhlofarela ebujameni besibili labekalinga ukukhuphuka khona nguRocky exercise njengokuba lize ngapha lize ngale ipikiri mlalele Copa Libertadores engeye ngemaze America alakuthola nakhona inkunzi embili zeBrazil Palmeiras neFlamingo angokusaphelisa iphikiri angesimane basithi ifinale yathatha phaka itshala ngele standard rakataka usayiphethe kuyo qala bona usayisaphe iletha phezulu liyo oliyo ibisela phezulu Rossi somapala qalile Rossi bona usayisaphe ayithelele lesidla ayiqhisa phezulu Churchino bona uphaka letha phezulu Rossi kupa nephono yakhe usayiphethe kuye ayithathe phone beka phezulu umsongo ufarela lo mathisa nyathela ibulelisa utshani iletha phezulu ndotanasa kyokane chata matoto fele chapele bakomba usangana ngebelo kyokana usala phansi uthini usofengana la elababeso beFlamingo mlaleli tshale kahle kangangane wabiza indoda wathi iye khona mandela yamadoda ithungele bandla nje kalihlandla wena Joaquin eselomlando nasesithangane Suriname ungene empukini ezikulu ungene uYoaquin athi sofengana anonomsa uthini ngaye mthemna kaginya umratha lomsa awathi yena uzavinto zamakhuwa azimberegeli ngifike ngajama tsi kwawindoda la ibekwa phasi ebujameni bekhomba yophakamisa isithemba seFlamingo kana bona bazayisaphila babeswa Ulsatsa bagithe phondele sakudla nebophakamisa khona manje lifikile leli lihlangene nani pole ntambule Flamingo lathatha Miguel aphesa kuthela liphutha lona noZinti Miguel ayikhona baphakamisa manje bafuna Rocky Kobrake ngabe yini Rocky ufikile Rocky bathe phakama fotsana baqhela phansi emuva kontingerisa kunyathela yakasibagi Sandro abaratasa khona mntana Sandro uyaqhamuka manje nemdlali lekanyathele bakithi phondele sakudla polino akufanele wansonto fanele lekamuhle aqhela phansi emuva uSandro manje anyathela ngaliyo manje liyobaratasa khona endleleni yaSandro kutsenza lifikela kulino endleleni mhlale Pinto ephondele sakudla bakithi kuba ngempela ngabafuna lokho kwafaka chubane ngempile yalikoba liphumela ngaphandle siba yasekudla tempini la yeFlamingo iFlamingo kubura yobakithi leyophakamisa liphona labo
likanza ngapha likanza ngalena hangobe umdlali banzamudona bakamkanjena leliqembu lePalmeiras Flaco ayikhona lomuhle kuswele simtayele Flaco ufikile bakithi umntana George uyophakamisa bakithi siba senkundla lesi osiphamisa nje lephodeni lesancele bemancamu lana nabatholana kuwo uyofika liphakamise uyaliphakamisa leli hlame inhloko liyavinjwa emuva lithatha ngophaka azatha bekuvalelwa nsonto kunyathela kufela emhlabeni manje wesiphohlongo wetemlayo phela iFlamingo lifikile kohlenge inhloko liyavinjwa liyofika liyankasi bakithi umdlali Alene kabora tasa khona Alene lishakanye phansi shaka speed Alene hlenge inhloko bakhala phansi uThin Sompepo takeona bese khona bakithi offside yamhlali bakithi umdlali Pinto alibuye beke phansi bakithi bathi Pinto bese kantshontsha inyama yakoko masikhosana phakathi ephotweni athi mbita yamasikhosana besoyifunani yePinto bayakhala bakithi laba beqembu leFlamingo bakhala njena bathe Sompepe shangathi khona lekabambe liphana ngesandla ekhathi esibayeni selikhona Sompepe ikhona azange ngathengisa mina ipenalty lekaqhamuka nguveka manje jinja luhlelo phana lesakudla banyathela ngeKelvin abuka wekasa khona kuAllen Kobreke athi uyafika nangale bakithekela wethina box ekhona saphethe kuye hlanga inhloko liyavinjwa lefana kukekokane abeka kulina Nsonto lino kosikata ngempilo kufaka lechubane manje uvinji uvinja njena bakithi lona lino uvinja njena ikhona matima ekhatsi enkundleni likanza bakithi kuFlamingo likanza kuPalmeiras azange bakubona lokho azange bakuve emsakatweni azange bakuphatha bakithi emaphepheni kuthi sofika ku-60 minutes kusasekulikanza kuPalmeiras kulikanza kuFlamingo baqhamuka ngafuthi konyathela captain manje kokaptain bakhala emuva abalatasa khona Palmeiras likanza liqembu leFlamingo likanza baphakamisa lilahlekela ingwazi bakithi Pereira lophumela ngaphandle ephondeni lesakudla luye balishibe njena sevele kunjalo bakithi banyathela manje koqhamuka manje iqembu layo bakithi lena Flamingo Nsonto nguVarela azange bakithi bamvimba ngalo kusemthethweni Varela laphumela ngaphandle liphula lakhe sekaphosile Varela kunyathela manje Danilo Kobreke ubona Leo Nsonto kubona tasa khona kanyathela jinja mukhondo kulethe emhlabeni esihlanu manje ile yankasi bakithi Danilo aletha kuJorginho kuJorginho seItaly kuVarela wasechile aletha bakithi ngaze phaka kunyathela kundingiliza kuletha manje kuVarela akahle Varela kokuyakokane masira phansi bathayikhona phama mavotsana uviyeke epolini phondeni sancele batsinsa baliyeka eqempini nalena bakithi Palmeiras usele phansi bakithi viyeka ayikhona mkhiqina nyathela bakithi ayibamba iluma ikhathela ayidoshikisha ayibakithi beqhamuka nemapiki nemafosholo bakhala ngaGeorge uGeorge bakithi lebeseka qhamuka angaceli bakithi uyathatha bakithi uthule emthini kwaRose kodwa phansi manje kuratasa khona kuJorginho manje waseItaly banyathela njena Jorginho kodwa kufanele phondeni lesakudla banyathela bayempile leqembu nayo bakithi Flamingo phaka kuratasa khona emhlabeni esithupha konyethi phondeni lesancele kwathi mane asenempile namhlanje bakithi aqhamuka kulino manje kufuneka kufana kwalino kufuna indlela yako ayikhona uthatha kubuyela emuva baliphakamisa yeli ayikhona lihlanga inhloko kyakane lophumela ngaphandle liphana lakhe buye balibeke phansi kusela box 90 degrees igoal kick bakithi kaMikweli kwathi ikhona sithelekeni Carlos Mikweli singentinga lena ndlela ngobe leli qembu leFlamingo line mavala makhulu kati akusile liqembu ngalavisela amehlo muhlaman olbeka phansi babona batasa khona manje laba beqembu nayo bakithi lena Palmeiras wathi Mikweli asithelele mafotsana sempile sihle kanjena ambala lize ngapha lize ngale iyophakama ikumba yenkundla Carlos Mikweli umsomapala kalabona sesaphuka Carlos uyithelele lesincela ufikile bana uyayiphakamisa phezulu
phezulu kwemphaphantshini khuleke hloko yabuyiso ayilumathisa inyathelo nangokuyokhada chapter matoto sayiphethe ngokuthoma ngesibili ngesithathu ngeyesine iqangapha ngapha ifuna umsa na system sayo iflamingo Dr. Nduja zabo sele bakhandele ngemva nangumsa linodlina ayikhisa letapheze ngoJochina ehlangothini lesidla mjabane bekomba varela oyiphethe kuyo varela abeka phezulu kopaka Jochina endleleni kavarela bayangena iyakhandela iPalmeiras kuphela ngaphandle ngemva Aguzele mdalele ele monumental estado monumental epero limaziti na sikana kona epikiri enge Copa Libertadores enge yoksopelisa lena pikiri elize ngapha lize ngale sofengwana achamsomdlalo kunendoda esabopha mlaleli inyathelo zayo athi sofengana kubutise akwimitsha yona yazikhungela iyathatha ke isele iphesiwe varela uvumile usofengana ebeka phezulu kokekana oyiphethe kuyatheka obokekana ufikile mlaleli ngemva uyayikhupha Gustavo usopande wesithemesi lizengale nangumsa ikupka nokuyakane ekesibone yokuphoswa ke ekwanje sibathi sele iphumele ngaphandle esiqemeni sayo iPalmeiras embalake yokuphoswa siqema sayo iFlamingo ezimthanda kangangane mlaleli enaheni yeBrazil angemva yaphakanyiswa iphondo kesibone phezulu koMikel Carlos khona sapho ufikile ithelele stela phezulu kwemphaphantshini khona ngehloko yathelelisa ifikela phezulu kwendodana sayikhula utanela ifika phezulu kufika nangu phaka iyokufikela ngemva erakapta ngesikhameni sayo iPalmeiras bayangena azoke bathi bayikhuphe iphakise ndonjeni khandela isangena nePalmeiras ehlangothini lesidla chatha madoda mlaleli alene phethe kuye nyawo lakhe stela uyayiphakamisa nasipolembe bamba ngemva uRossi ngehla kwabo Betata beleta pezzo go Jochino Italia l'italiane lele avanti le monchiuse depsa wa mechike autifa we Jochino we pete go George e coupe le tapezzo go Lio ipete go ebisa pezzo go Jochino na d'italiane alingisa go ikopa se pete go ebisa pezzo go Lio septembre be start na kulia mdalele rakapta ebega pezzo go mson chapena go tanga itumba kote skamana sasa Flamengo arumsa upinto akandela hlekangangano pinto abe yokuphaka phandle kuba ikumba ngiyekundla ehlangothini ngelesinxele yokuphakama futhi nolimeleko futhi athi ngokufela khona engithemina akubovu lamlaleli elimaziti estado monumental Flamengo ungafunga bona kungakwabo lam ufikile mdaleli uJojo iphakamisa iphezulu kesibone khona ngehloko yakhandela ikhandela esithebeni sayo iPalmeiras bathi ikhule nguwe wena veka eyokuhlonywa ibeke phansi egodu no bro I don't live in Soweto I'm in Mpumalanga Wibeka phansi abayiphakamisa egodu athumela indoda kote George ayoyisika njengebhola ephuma ngekubele kondela kesibona kuyayisika kuhle nakuphakama umakekere pikirini mlalele atanilo aphakama ngehla
kwabo athina kayilumathisa ihloko waliza ichata limasiti ePeru Estado Monumentale yahlale sefeni abathi nangu Danilo weDanilo awani stema seFlamingo mlaleli Danilo Makekere bekakhola zibambubuza ukuthi ngimlo nabona msiyagi yabona msiyagi ngimlo Danilo mlaleli aphakama emzuzini masuma standard nemzuzu likomba wana Flamingo elize sikamene sayo estemeni sayo iPalmeiras ingakani bathembe emuva emuhla manje iqembu lePalmeiras wafika bathile ekhaya ingwazi bakithi shangathi ngulino lengaphumela ngaphandle bakithi lona lino ophumela ngaphandle njena iqembu labo leli lePalmeiras lebe babhekane nalo ekhatsi enkundleni beli bavimbe ukuya nokubuya uthi Sompemputhi phakama Pinto baphakamisa ngenhloko manje lofika kuvarela adla ngentoko kathathu umntana Rose ilipora letinyawo lokukhulumisa emanga ngobe lena Palmeiras bakithi lebeyihleleke kahle kanjani lesike first half angibangetho ayibona balishaya igoli ngedead ball bakithi lekuyikhona kiki qhamuke phondeni lesancele sakudla bayitsinza yahamba insanzana ingathi bona yapi yahlangana nenhloko yemdlali Danilo partner ayitsinza Dani yatsinza inet bekanza bakithi kuPalmeiras waFlamingo ingabe ilaba bebo champion banana Copa Libertadores hapana mnyaga asathu sana komoni uCarlos Mikel manje udago Foxy Kobarake iPalmeiras yathelo vremuva bathatha balethe sendishi Captain Veka kutaki panda hlegile Sandro bakithi hamba kuRossi wanatasa kona atsinza bakithi hayi iqembu kangemuva umhlali Allen wahlala ngelikecha kuziniwe ayimane benamhlalo basikebe sasesentini wonqaleke livuliwe wentani Allen bemele kwekuthi ayiphanishe iFlamingo bayakhala boRocky bayakhala bahlali bakithi beqembu lePalmeiras angathi bakhala ngoba ufikile lipola kumhlalalen wakunakalitsinza lalahleka lithuba lakhe avinja ingazi Danilo asebonina sikavela ukhona ekhatsi enkundleni ngoba amathimba alifikile baphakamisa sibase enkundla selahlekile umhlali manje lekaqhamuka nephola lakhe umhlali emumva baqhamuka khona baliphakamisa lodla ngenhloko leli lalicembu lePalmeiras leli lahleka lithuba uthi Sompempe bakhala bathe khona shangathi khona limthinze esandleni wathi Sompempe khona shangathi uKelothi awudliwa laba badlali beqembu lePalmeiras bayakanga laba badlali bePalmeiras ngakho umdlali kathinza liphole esandleni say desperation lekwenye level Captain Gomez kumathima bakithi lona captain kaGustavo Gomez kolbeka phansi kwaRossi babona batasa khona baphakamisa inkwasi manje baphakamisa inkwasi njena Veka yophumela ngaphandle babona batasa khona laba badlali azake kwahlangana lomuhla Veka bophumela ngaphandle nale yankwasi bakithi kuze kwekuthi kungene ekhatsi enkundleni Felipe Allen lekahlulela igoli naye lekaphumela ngaphandle bakithi uphumela ngaphandle njena kumatima Torres sakafela ukhona ekhatsi enkundleni ukhona njena umatima lena Palmeiras babeke phansi 6 box 90 degrees umdlali Rossi lekamnozinto eliqembini leFlamingo sevele kubuve ekhatsi enkundleni sethule emoyeni ifuna inhloko leli livinjwa bakithi emuva livinjwa bakithi iqembu leFlamingo uthi Sompempe khona hayi ngemafashoni nemapiki asidlaleni liphole letinyawo yakhala Sompempe azange bamzinza kahle Jorginho
Mufidi ipeleka kode katse nkunzela kuma Chelsea ngena temba ngite Palmeiras bofuna intata yagabo kupaka metanilo ena koni na tanilo elihla ngentanda free header angati abadlali bePalmeiras balahle concentration kwatsinza kwatani kwatna kutsinza nahamba yatsinza inet Let's have a get a campaign like Palmeiras manje banyachela usepadino kodwa qhamuka lahlekile phobuya balifake ikhansini kunjebe Palmeiras kuyasheshwa ngoba betemuva kuna namhlanje babona bathesa khona manje banyathela yankhosela phakamisa sevele balishibile kanjani enhloko yevinja bakithi uPereira bathi umsebenzi sebenza ePereira emuva labaqhamuka khona bayavinjwa iPalmeiras baqhamuka ngafuthi kulfast kathula sethu emoyeni esingensendishi bahlanga enhloko bafintsha ngovarela wasechile lehlanga enhloko manje lefikile bathatha beFlamengo yaqhamuka iFlamengo bakhala sompepa taikona zange namtsitsa Torres ngalokusemthethweni wathi sompepe chochino seyithala ikhona ayikona ayibamba iluma ilokhahlela ayiloshikisha dlala liphela letinyawo lomuhla Beka phansi bakithi esingensendishi labo qhamuka khona bePalmeiras indishi bakithi lena yeCopa Libertadores ifinal lomuhla kuvele kubovu ekhasenkundleni kuvele kuhlaza kuvele kumhlophe ngani ngobe kubile futhi epholeni kuyaphakamisa lofikela qathatha ethina phoxa ikhona leli kulahleka lethuba shangathi gogo monke usu azanga yebakithi kulela sonto namolesine ngani ngoba ithandazo yakhe emuhla lomhlophe ayintimile ngekhathi enkundleni lena Palmeiras bathi baqhamuka bayavinjwa bathi baqhamuka ngemaqhinga ramasha bayavinjwa lena Flamengo yakhe bakithi iwole yaseJericho yemsetari yaselipanone liqhile bakithi ubuya nebuya babeka phansi bakithi bathatha ngeke manje yaphakama iFlamengo bathi ubuhle enkundleni ayikhona labo balandzeli bathe Rossi aswole mfotsana uyaphakamisa umntana Rossi bahamba nalo manje isentina nempeza phansi isesensentana baqhamuka khona kwasePalino kwaqhamuka manje Torres uvinjiwe uFarela lifikela phezulu yankwazi yasikata baqhala phansi emuva uMurilo wePalmeiras bathatha ngafuthi ontesh kutsinza kuyadeka manje tshintsha uhlele phondeni lesanqela labaqhamuka khona manje balethe sinsendishi baqhamuka hande yankwazi bakithi Pereira yathi umsebenzi asebenze yePereira bathi ayikhona asibabone kwatsinza kuyadeka phondeni lesanqele iyaqhamuka iPalmeiras kubaneni lifikile vinje muva akasuke inkothekhaya namhlanje bula livala uyathatha bakithi umdlali Palka bewathi ikhona yangibona mina kwathisha sifuba loba Palka wathi ikhona ekhasenkundleni eParadise liqembu leFlamengo lophala ligama la Palka ukuthi ikhona bakithi kulena ndishi yeCopa Libertadores eminyakeni wa2025 lobeka kukhona sport babeka njena ngale yankwasi bakithi ebayithuma ngoPereira likanza kuPalmeiras bakithi linye lena qembu leFlamengo waphakamisa leli phebetha Mandrosi lofikela bakithi ngakhaze sePalino kofaka inhloko yakho emuva baqhamuka ngaMurilo albeka kuCarlos Miquel ekanginozinti wathahlekela mafutsana kuyaphakamisa isethule emoyeni ingabe bothule emthini yini babeka phansi laqhamuka yamdlali Torres manje phondele sengale mhlabeni lesikhombisa koqhamuka leyankhasi bakithi lenyathela yempile umdlali Gustavo lena futhi yelifene phondeni lesanqele mhlabeni leshumi nanye manje baliphakamisa leli ayikhona uthi Sompepe yaphakanyiswa Rossi yabavimba Jorginho baqhamuka ngasePalino uyakhala Sompepe utayikhona bese mphethe amapiki namafosho isaqhamuka bakithi iPalmeiras imhlale kakhoma manje yedla ngenhloko manje kuqhamuka Pinto bambeka phansi uthi Sompepe uthi Pinto azange bakhala kahle mfotsana ngiyabona lokho wathi ikhona imvotha ingene emaphukeni amakhulu bakhuluma ngenkwasi Murilo lengabe negame lenhle kuze kufanele sisikhathi
uyahluthuluka bakithi leyamurilo bakithi kumatile khansenkundleni wathi Sompempe biyada wamniketha yellow card kwabita itinkwadi letimbili ongene khansenkundleni bakithi uyophumela ngaphandle Gustavo Shangathi Sosa ukhona khansenkundleni Sosa uyongena njena Sosa sevele kumatima Akiyayi uyongena khansenkundleni naye babona batasa khona laba kweli qembu Amurilo Shangathi bente mistake bafuna kulungisa bakithi substitution pot Ukiyayi kangena khansenkundleni Sosa sikangenile khansenkundleni banimele manje baphakamise emuva isethule emoyeni njengenhlokoleli nayiflamingo bakithi yanqonqotha bathe Sompempe yalahleka lithuba labo uyaphakama lona mdlali bakithi kuyalusa liphumela ngaphandle 6 at the box 90 degrees bophakamisa igoalkick emuva iPalmeiras bakithi lesaphuma lesikhuni sivutha licanza kulela qembu naye iPalmeiras ligole lotfana bakithi kuFlamengo Nsondo baliphakamisa emuhla njengenhlokoleli feature iFlamengo lifikile uSepalino uyaganga Sepalino azange bakithi lalahleka liphela lakhe bathi Sepalino bamthinta ngalo ngeke emthethweni libe kwaphansi liphela lakhe Nothi tembe Palmeiras wane Flamengo bakithi indishi lena yalapha eAmerica iyophumela ngaphandle kyokane ngobe kubita inkwazi manje kubinto inkwazi bakithi ayithone lakamuhle ngehlele singachocha sevele ngile qembu leFlamengo ingabe umsebenzi kanukhala yini kubomve enkundleni bakithi Lima City bathe khona eAintoni uwele kufuna kamngene amachinga amasha yathatha phamisa kwadliyo yofika leli kuPinto manje yalika Pinto bakithi lofika kulikeno Carlos Lekamake yathatha nozinti sikafela ushibile umhlale kinjaye kudlula lahlekile yebene Flamengo Nsondo banyathela alekwasebahlekile ePalmeiras sikansentishe Herrera kutsinza ngeleka phambili sangale manje emhlabeni welishumi yile yankwazi bakithi eqhamuka nalo umhlali manje eqhamuka sikansentishe umhlali captain abe Torres phambili zakudla nangiyaye kuyazinyathela kuyasikata Torres alethe sikansentishe baqhamuka ngomu emhlali manje emuva Gustavo kuyaphakamisa yeni nhloko kabafimbe emuva ufarele njena nempesa kufast kathule sethule emoyeni uyofika kuHerrera nhloko livinjiwe kodwa kaphansi manje kwamhlali bakithi uhlekehla lesimanga Jacqueline selahlekile namhlanje Sepalini athi uthwale mafutha yalahleka liphela lakhe bathi Sompempe Sepalini asihlali la liphela letandla sekalibambe ngetandla Sepalini wakhala Sompempe athekhona libeke phansi liqale liqembu lePalmeiras sevele kuselele lishome nje kuphela mizuzu kulele qembu sevele kuselele lishome nje kuphela bakithi kuzeke ukuthi iFlamengo ibe champagne liqembu lePalmeiras bakithi ukuthi linganise seku extra time kolbika phansi lomuhla ngani ngobe sevele kumathima iPalmeiras tihlathi tihleli engaphansi kwematinyo kanti ababePalmeiras kusho inkomo yabona ukuthi bahlobele bajabulile bathi lokhashana injabulo yethu le 90 minutes nababePalmeiras bathe khona shangathi lena 90 minutes ithutane kakhulu ngobe kumele ukuthi sifike kule yankwazi Rossi silibeke khatselethini kumile Herrera emuhle bakithi Herrera anyethela intisha phakamisa obuka nathatha khona namtana Herrera ufikile Herrera phamisa ufika itela box ikhona njengenhloko leficha manje ifuna Sepalino eqhamuka nePalmeiras phadele sakudla kwathuthala sithende wathi sithenda sibone kwafast kantulo kwakhipha ngaphandle akufuna thinking ngaloku emumva kwaThanilo wathi likhona kami
ngaphandle kokuthi ngilidefende kunenkosi lehleli phansi bakithi licembu leFlamingo shangathi ngikwazi Pinto uyadonseka uhlalile lona mhlali Pinto ngedevele wamthathela lutho ngobe bekathi nakaqhamuka bakithi le defense P70 kungalela goli mlaleli free header uyokhala ngabahlali basemuva balela qembu noma uyokhala ngabahlali bakhona kwetshela box bayovimba liqembu layo iFlamingo bamnyeka Danilo Siswati namhlanje sephandini manje ngoba thatha khona lahlekile uShakime endlela nempeza lehlala phansi manje koqhamuka inkosi emuva kofuna ukuthi leli kophumela ngaphandle kandusa lo emava bakithi yankosi bakithi ngedwa wathatha umdlali ekaqhamuka newall lenhle simanga George wabeka phansi kusela box 90 degrees ikhorikiki emhlali Rossi lekangosinti Sandro ayube muhle lona Sandro man akwamambala mlaleli selekusele khomba nje kuphela ngitemina zayanaba esikhobela sakutsha nje veleke iFlamingo nangezinto sihlala ngalendlela abazoba zinkutane zeCopa Libertadores eminyakeni we-2025 kanti-ke isiqhema sayo iPalmeiras akhange bakha amathuba neleko esekhona ngaphakathi etatawini abiza uMakekere bona siyokukhandela kwanjese abiza uJonino abathi Pinto wenze okwaneleko anofana uJonino lo bazamsa phambili asazi uJonino uyongena ngaphakathi Pinto ngokudoseka uphumela ngaphandle abetha izandla bathi sithokoze kangangane siyibona imisebenzi yakho alize ngaphandle inyanga lekusele sithandathu nje kuphela kunendoda egiyako nande iqala isikhathi esiqhemeni ePalmeiras abasithi isikhathi esikwangasikhamba msinya njalo kanti esiqhemeni seFlamingo bathi mara isikhathi eswanawa kwangasiyindawa angikhuluma nje beke pheze kwamakatanga sithandathu ngekumbeni kaSobapala uRose uyiphakamisa isinga kondela akasibone bona sayidlala njani ufikile ithelele lesihle ephezulu kule mpapha mtshene papa ifuna inhloko leya khula yakhandela Gustavo Sopanda avarela mlaleli ngesikhulu kutana ikhuphela ngaphandle iyokuphoswa leya ejamele besumnanye baqala bona bazeyisabe esile bayiphosile ifikela phezulu koFux ayibeka phezulu koKiana letha phezulu koGustavo ayikhupha Gustavo challenge barobona chukulo ihlelo vele hlangothini lesihla ngoKiyaye iyokhandela ngoSandro Ngeva ayisika uyayiphakamisa ifuna umdlali sepanisini akhanga mfumane eherela iphakamisa isebujamele besumnanye fika uvarela ayikhuphela ngaphandle ngehloko abayithatha beletha phezulu yakina usephethe kuya ihlihla lesibili ihlihla lesithathu kalabona usesaphaletha phezulu Herrera kalabona usesaphu Herrera ebeka phezulu koFux ehlele ejameni bekhomba uyayigoba lomswa iyakhandelwa iphodo wakhe akhe sibone kuba nesikhemana sasayo iFlamingo bayiphethe ngoSandro phakama neflaha kamsizi kaSofengwana ekuthaye Roke ebonana semjaya bethe indonga phezu kwamanzi ayibuye ihlonye abayirahe simahla ngemva alize ngaphandle inyanga lekusele emhlanu nje kuphela athini mlaleli abalandeli bePalmeiras asolo bayagidagida abathi sizalithola nofana njani abalandeli beFlamingo bathi Sofengwana yebo isiqeda mlozi kuleli hlandla ezinto la kubudisi kwamambala Felipe yokuphumela ngaphandle babize uMaraujo ungena esiqundini sesibili msi Felipe loyo
iyaphakama iphona iphezulu umlaleli funa inhloko le yawuthini uSofengwana salokhrumeja wena Janino ayibuye bayihlome lesibili esitameni sePalmeiras khachiwe umlaleli futhi ayibeke phansi athobela uMiguel uCarlos athi uyiphakamisa yanele bona ingene ngekumbene kondelo sifuna lekani kwenjese elanga phakathi tatawene indaba emthe bayikhwele ide kangangane iyaphakama iphona ikhulu ngehloka ke sibone yokufuna inhloko leya khupho varela ibene sitama sePalmeiras bangekumbene kondelo bathi bayigoba chase phezu kwendodana sayiphumela ngaphandle ikumba yekudla achinga phambili mlaleli abadlali bangemva bePalmeiras bathi kwenzile msiphakamisa ikumba yekudla alothina sakupalelwa yini uThuchojino madoda sihleleleni kuhle la aturos ningangilelesela njengabadlali bePalmeiras iyakotsha khula ngehloko Janino aphakeme vele uJanino nanguyakhile emjabele besumna ngehlangotheni lesitele bathathela ibhola iphumela ngaphandle leya kandelele mlaleli Palmeiras ifuna lekani kanti-ke engaphakathi etatawini basayiphethe uyayikoba uTorres kesibona khona ngehloko ibhola yakhutshwa ngeba ifuna upolka akanayo mlaleli belo upolka bayilisa iphumela ngaphandle sele bayiphosile Torres akiyaya uyayikoba iphakamisa ukiya ingekubene kondlela khona ngehloko yokufikela phezulu kwendodana ayiphakamisa nasibhala ehlabaphala uDanilo Kodu ayikhupha mlaleli phezulu umtekondelo athi ngelinga la ayikhona mlaleli kona buzime bepolo aroke mlaleli solo yalinga kodwa ke kuleli hlandla iyampalela Flamingo nesichama sePalmeiras epikirini yeCopa Libertadores 2025 iyophakama ikumba yekundla ehlangothini lesidla bayisika ingena akhe sibone bona bazayidlala njani sefika lesi sikhathi mlaleli amalungelo okuzikhakhazisa phetha besobe Flamingo yakhotshwa ibhola aphakama Rose phaya ngekuduva ayita indawo embangadlala nomdlali Joaquin afika lo msashonina ayithulelise phezulu imbangadlala ikhona ngesikhulu kutana ehlokwa khutshwa iFlamingo bebeka phezulu koJanina chatha madoda na system asayo iFlamingo nguJanina tungena ngebelo fika uma kekere Gustavo Giyaye ayikhandele beka phezulu koCarlos Miguel beka phezulu koGustavo Sopane rakaptaga afela ngale start iphakamisa ngale mpapa mchine khona ngehloko yakhandela liyo akesibone nangufukse yangena iPalmeiras ngesitende khupho Varela Janino wayikhupho Janino fana belo bachinga phambili ufikela phezulu Miguel ngoCarlos usomapala ikhupha letaphezu kwekona ikhupha nawenje ratangu Herrera sebenza weHerrera marisho ikhupha letaphezu koTorres emchamene bekombe hlangothini lesidla uyayikoba uTore khona ngehloko ibachapele na system asayo iPalmeiras fika nomsomdaleli ayikhupha embangadlala Bamburos phakame mzuzu emhlanu mlaleli esikhathini sikaSofengwana sokulimela nanguSephalina uyabachatha uvele ehlangothini lesinxele usayiphethe Sephalina chatha amadoda bambeka phansi Sofengwana athi marisho ngewubuyapha fake empukeni ezikulu phakama iraha simahla kadangolinya nje phezu komnta wekumba yekondelo engakhani nangenendoda khona ukuhloma ihlale ayibeke phakathi sefene akuvale ngeFlamingo ngaphakathi Estadio Monumental eLima City ePeru abezinkutane zeCopa Libertadores eminyakeni we-2025 asazi bona yokuzala komoni Sabalino khona Jorginho ukhona naye Janino ukhona chama matata matatu phezu kwepolo noliyo naye ukhona Liyo lemsi uthi kusele sindaki isikhathi la nokusakwina la uthindani abala-ke bayihlebe phansi mlaleli bolinga kuyinqophisa khe sibone Miguel Carlos ujamile naye ehlela ibodana yakhe Eliza qina njengelejerike lakhe ngemsetari elipanone asazi
ujamile mlaleli uLiyo anikhono kangangani mlaleli uLiyo udlala ngemva lomswa yayamkhumbuza uSejo Ramos ngoba kuhle impolo ezitshanyisweko asebalino ngobunye wabezo zigobako naye uyavuma Sebalinho chayisibali phakhe nanguJanina ingekumene kodeno ehlakwebhala kanje ichutu kona ihlale kuvalwe emlaleli eMonumental sele iphakame yonke ibhanka yeFlamingo kuma nakwenje isendlekana basiphasi kala bezema ichayela uSebalina isabuya noVarela nengizamthaya mina njengomdlali welanga ngaphandle emlaleli ngobana lo msongo wechili hlale kuhle lo msomlaleli ebujameni besibili akhupha kahle kangangane akhupha ngemva mlaleli uMakekere Liyo khona ngehloko nguVarela nanguSebalina sephethe kuye utshatha amadoda amabili ngesithathu ngesine bambeka phasi uSofengane anomdlali kuhle nimdlala intando yenu intando kaFIFA hlanya phansi phezu komjesiqundo sekunda sekusele mbili nje kuphela sikhona sakutshala kwaba kusibethela semsamari mphethe emnyango asithi nakasemnyango njaya limkhuphele ngaphandle fike ngaphandle apha bethelwa thebeka vume bona japhelele rakha kokona kuze fika lesisikhathe akuvuma isitimana seseyo iPalmeiras ngaphakathi epikirini ngokuswaphelisa Janina abathi Janina bakakenzi litho hlezi phansi Abel Ferreira abeka ikhona indayibonako iyaphakama uTutanilo longangani usenzele phasina abathi ebeFlamingo iyakhona samazi uTanilo thina abathi bePalmeiras sisenze thina iyophakama mlaleli ibhanki esitama seFlamingo kithi sofengana kusele munye nje kuphela kanzani kadri esele iphakame yonke mlaleli ibhanki eFlamingo akusele munye la sikhobela sakutsha boyiphosa ipholwabo ayifaka ngaphakathi nguJanina ngokuphosa khona ngehloko yatholelisa ufikile mlaleli umsoUgeorge bayitholelisa ephezulu khona ikhona ngehloko yatholelisa kodwa khupha ngemva uTanilo imbangandlala ikhomba umntu emoyeni iyaphakama khupha Sebalina iphezulu emoyeni imbangandlala akhe sibone abakamdlali kuhle mlaleli uKiyaye amarisho mlaleli phakame bonke emasini Royal uyamkhumbula lo msomo esiqhemeni seTottenham Hotspur karakumbi bona laba badlali babuye badlali naheni yeKapa ayiphakamisa uHerrera ngakhirika umuntu la nasipolembe bamburose ngehla kwabo bebathi Rossi leya ngeyokuthumba ibhikiri ekusele imizuzwana emasumi amathathu nje kuphela afutha akayikhona indayibonako Gustavo mlaleli akayikhona indayibonako othi Flamingo leyisenzela phasi tata ulikhona ngoba nakwenje ebuya noHerrera ngeba bayiphethe ebujameni besibili Janina uthumba iphola kodwa ke yakhandela iphola yakhe uthini uSofengana uthi ayibe ngeyesitama sayo iPalmeiras ahlangene imzuzu emhlanu baqale indoda eArgentina Dario Herrera abathi Dario Herrera enokuthoma ihlandla isiqu achu yatuba mlaleli iLima City abathi nanyana indlela ingekho iseyenza thina Umakekere mlaleli esiqhemeni se-Atletico Madrid esiqhemeni seChelsea etshela ubuthabo besithathu elangeni lanamhlanje ngumbanduli wenkutane zeCopa Libertadores 2025 Selibomvu mlaleli esiqhemeni sePalmeiras Chisompingwa nemfuba
amukeleki esiqhemeni sayo mlaleli Palmeiras bona bawubile lo mdlalo. Ungaraya bona nakudlala ipikiri ke phasi kodwa ke zimbange ezikhulu kangangani zeligi ke Brazil. Jorginho and company elangeni lanamhlanje asithumbela unongorana weCopa Libertadores. Zemnaleli epine ethunja ngutanile mvana phambili. Kube ikondelo nje enganaya ihla phakama inkumba yekunda laqhula lahlala. Flamingo mnaleli zele itataweli kwanganga kwabo lam. Vele bebazinthanda kangangani bona bayithumbe lepikiri benze njaya vele. Bathi lokhashana lomuhla impumelelo yethu. Ubona usephalino nkosi yami akhalathi nyambeti tenjabulo. Kuthi azange iphumela center wabalula nakancane. But it took a special moment leyankwazeka Danilo. Yakayikamuka manje likolakayo kwafele kwavala inkundla. Urosi nozinti bakithi lekadlale a major role kulela qembu leFlamengo. Lomuhla lomhlophe sibona inkwazi lebeyikhamke emuva ivimba ngakho konke lenako bakithi liyo. Ku 65 minutes utsinzekile liyo wathi ngisotsha ngofela empini lomuhla. Abo champion bakithi benta indlela nanoma isimo singavumi. Bangakhathateki bakithi akuyahle mhlali ngekudliwa kodwa lomuhla lomhlophe tingwazi teFlamengo besimatima kakhulu. Udlalile umdlali Herrera ecibile Palmeiras angethwa mthathela lutho. Udlalile umdlali bakithi lebekafela emumva Fuxi ecibile Palmeiras angethwa mthathela lutho. Kodwa na isimo besimatima sisethukwabo nganqobe iFlamengo they were hungry than them. Udlalile Pinto bakithi eqhamuka njenge number 9 azange kwaba malula kuye. Idlalile inkazi bakithi lebefele phondele sanqele eqambini layo iFlamengo. Kodwa leyamdlali Varela bakithi ephondele sabudla qhamuka. Bekaphaka mnandi ke phakathi inyawo ayingemabhuku kwathi babite amagama okameni leFlamengo yabitha igama la Varela.
beqhamuka bakithi ingwazi leqoka che 16 linoline ephondeni lesancele icela indlela yayembili bana baphethe emuva bathelino lomuhla ikhona sakhe Wall of Jericho ngemsetari yaseLibanoni kwatsatsa especial header yemhlali Danilo batsina noma indlela ingekho le Champions League let's make a way sikhuluma ngeqembu bakithi Flamengo yaseBrazil abeyiqhamuka ngeqela insawu yekulala beningwazi ndishini bakithi palka ngomhlali lona lekaqoka chess 5 kulela qembu leFlamengo lelamuhle ngendlela esimanga mawati pona letinyawo laseBrazil uyokubuza ingwazi Gustavo nawati pona lase-England uyokubuza ingwazi bakithi Henderson Jojo nawati pona lase-Italy uyokubuza ingwazi Daniel De Rossi nawati pona lase-Netherlands uyokubuza ingwazi bakithi lebeyiqhamuka tekledietha inyathela bakithi leyangwazi Snyder kanda wati pala semSouth Africa uyokubuza umdlali Dabuko Mremvula Mkwena kuhloba kwenkundla balansela bakhona ekhatsi enkundleni bakuthandzane bakubonako iFlamengo bo champagne man lo secret ngisapota lena Flamengo man kodwa ngethu wayethethela lutho leyankhwase beyivela bakithi ku-position 9 eqembini lePalmeiras kube matima kuye Rocky kodwa uzamile lenamhlali benginene goalkeeper Gaston Rossi leke yaqhamuka nema-decisive saves lomuhla man wana waphetha bakithi Gaston umntana Rossi lipona laseBrazil ekhathe Peru Estadio Monumental eLima City Peru champagne balenandishi man iFlamengo yaseBrazil kumele ukuthi abadlali bePalmeiras bangaditheli ngalashisa-ke manti ngani ngobe badlalile bakithi bathi they've sold their sold out ngani ngobe bebaqhamuka nemava azange kwavuma lena Flamengo beyiqhamuka bakithi inconcothe iqela indlela yayo bathi ngesilumbi there were 100 and them azange bayinika liphola bakithi liqembu lePalmeiras laba beFlamengo bayakuleya nkhwaso Gaston umntana Ross bathi siyabonga mfotsana bathatha siwompe bakithi babonga leya nkhwaso Varela nangabe kune-play of the tournament nome umdlali welanga uyolibali igama la Herrera wePalmeiras uyolibali igama la Nosito Gaston umntana Rossi welcome layo Flamengo ligama lelevele tulu bakithi ngela Varela lebe ngashaya position 2 kuleya Flamengo amuhla buyemuva
Muhlelo mhlophe bakithi sibonga Tinsambo sibonga ukuhlala nawe lesikhathi sakho lebesule thatha bakithi oyamancane eCopa Libertadores muhlelo mhlophe kuqhanga iFlamingo lesikhuni sivutha yathi ikhona ibekiwe bakithi inkoti emtheni Sofia sithathe bakithi siseqephile Flamila Palmeiras angobe muhlelo mhlophe sifuna kuphatha emaphukeni emlanzu walena ndishi laba balanseli beFlamingo bakithi ababahle kahle lesimanga ingoma lesifake ekhatsi enkundleni bayishayela leli qembu leFlamingo sefela bekha bePalmeiras babongile baphuma kanje bathi umnyanga ukakhiwa ngani ngobe siyabuya bakithi nemnyanga elotako bakithi leli qembu leFlamingo belihle ngenhla lesimanga azange balimesha pound to pound laba bePalmeiras bebanema moments laba baqhamuka khona bafuna likhola kabo benginengwazi bebesephalini nozinti Augustine umntana bakithi wayo Rossi lekabe muhle mhlophe amlaleli ukenobuya umuntu uthokoze kangangani ukuhlala nawe yaye ngithi ke mina akulahla mhlale ngakudliwa Palmeiras lengasigwasa ngowaba ngobana leli ipolo eraqhaka akusiyo ipi asekhona ngaphakathi etata awini ukuthi ke vele mke kulobe singe siqhama kuthumbe singe akulahla mhlale ngakudliwa ngitsho sithokozise isiqhama seFlamingo ngokuthumba ipikiri yeCopa Libertadores eminyakeni wenkulungwane 2 neminyaka ema-25 kumana wenje vele ipikiri ingena ngaphakathi ke atawene sithokozise nababesa hlele khulu okwama-ambala okukhona ke ukuthi ke elangeni elakusasa kunenkutane ezithathanako eNapoli thathana nesiqhema seRoma angezinto zihleleke kuhle ngiyokulethela wona bunqopha lowo mdlalo akhe sithokoze godo sithi akulahla mdlalo ngakudliwa umuntu ukuzitsheja okuqakatheke khulu kwamambala ithanda linye lasakha ngitsho asize sihlangane asithokoze konke kwenzekileko ukusophelisa kude Flamingo azinkutane ngekondelo likaDanila alikhula nje emlaleni ngehloko ukuphakama ikumba yenkundla elokusophelisa Flamingo likondelo linye esiqhemeni sePalmeiras lilize mina sengiphuma ngomva komnyango bathi awukakhiwa msi